Karakter lokalne zajednice u mnogome određuju specifičnosti korupcije na lokalnom nivou. Naime, ukoliko u lokalnoj zajednici postoje i deluju svi uslovi za pojavu i širenje korupcije, počevši od društveno-ekonomske i političke situacije, preko nefunkcionisanja mehanizama socijalne kontrole, do krize moralnog sistema vrednosti, u takvoj sredini korupcija postaje sastavni deo svakodnevnog života. Svako društvo koje je u periodu neke tranzicije, to volim da kažem društva u pubertetu, koje izgrađuju ponovo negde sistem vrednosti, koji pokušavaju da normama određene vrednosti stave u službu, naravno, države su pogodna i pogodno tlo za razvoj korupcije. Pa ćemo onda da se vratimo na tradiciju u našem narodu, gde samo mito podrazumevaju kao nekakav znak zahvalnosti i nisu svesni da je to jedan od oblika, odnosno vidova korupcije. Borba protiv korupcije ne zavisi samo od spremnosti za javnu osudu korupcije, već i od političke volje, kako na državnom, tako i na nivou lokalnih samouprava. Nažalost, brojni su primjeri da upravo iz redova lokalnih političkih moćnika dolazi poruka da te volje nema. Slađana Petrović-Varagić je istoričarka umetnosti, magistar filma i medija. Kao nestranačka ličnost imenovana je za v.d. direktora Kulturnog centra Požega 2009. godine, nakon čega je birana na konkursima za direktora te ustanove i mandat joj traje do juna 2018. U novembru prošle godine novopostavljeni predsednik opštine Požega je pozvao da podnese ostavku, iako je stručna javnost za njen rad imala samo pohvale, što je u januaru ove godine dokazala i politikina nagrada umetničkom kolektivu. U tom celom procesu vršenja različitih pritisaka oni su se nekako nizali najpre od vršenja pritiska preko različitih medija, to je javnih glasila, iznošenjem različitih zamerki na rad Kulturnog centra, počev od onih da je povećana gledanost realitija za vreme vršenja moga mandata direktora Kulturnog centra. Uglavnom su to bile zamerke koje se tiču programske aktivnosti i da je to program koji ne razume ni 5% stanovništva opštine Požega i kasnije su pritisci prelazili na to da se čak i Kulturni centar kao ustanova, ne ja lično, na neki način sabotirao. Novčana sredstva koja su trebala biti transferisana iz budžeta opštine Požega na račun Kulturnog centra su stajala jako dugo. Takođe, sredstva od projekata Ministarstva kulture nisu prebacivana po našim zahtevima. Sproveden je jedan takozvani inspekcijski nadzor od jedne takozvane finansijske komisije ili inspekcije koja nije radila u skladu sa zakonima. Sve je nekako činjeno u cilju toga ne bi li se ja zastrašila i podnela sama zapravo ostavku. Reakcija javnosti je bila burna. Svoju podršku direktorki su izrazili brojni umetnici, poslanici kulture i institucije, kao i Ministarstvo kulture i informisanja, koje je osudilo krajnje paušalne i nekompetentne ocene lokalnih vlasti na račun rada direktorke. Oštro pismo Ministarstva kulture predsednik opštine Požega je protumačio kao neobavezujuću preporuku. Pritisci su bili veliki i privatni i profesionalni na sve načine, a s druge strane postojala je zaista velika podrška koja je pružana od strane građana u smislu peticije koja je imala 2000 potpisa od strane stručne javnosti, samog Ministarstva kulture, Nacionalnog saveta za kulturu, PN centra i tako dalje. I vrlo je zanimljivo da se vidi koliko je zapravo ta politička i partijska samovolja jaka, da i pored čitave te medijskog pritiska koji je na neki način stavio u žižu i u pažnju ovaj događaj, pored velike podrške stručne javnosti, se nije zapravo od te namere odustalo. Konačno je 26. januara direktorka smenjena od strane novog upravnog odbora Kulturnog centra Požega. U njegovom sastavu su bili poljoprivrednici, tehničari, penzioneri, ekonomisti i druga nestručna lica.
Ja sam pokušavala da se kao rukovodilac javne ustanove obraćam javnim institucijama kao što su Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, Ministarstvo kulture, Ministarstvo financija i da sve one nepravilnosti koje su sledile nekako u tom procesu, a bilo ih je zaista pregršt, kršenja zakona u smislu imenovanja upravnog odbora, članova koji su u taj odbor stavljeni, dupliranja funkcija, sukoba interesa i tako dalje, i svih onih inicijativa koje su rađene u smislu te finansijske inspekcije, sve smo to zapravo podnosili kao zahteve nadležnim ministarstvima da prosto reaguju na to. Svi su na neki način ili se proglašavali nenadležnim ili su odćutali na naše reakcije, osim Ministarstva kulture, ali se zapravo na te reakcije nije bilo odgovora i nakon toga ono jedino što jeste ostalo jeste zapravo sud. Epilog ovog slučaja je da je Viši sud u Užicu presudio da se Slađana Varagić-Petrović u roku od 8 dana vrati na mesto direktora, jer je uvažen njen tužbeni zahtev da je nezakonito razrešena. To je svakako dobra vest. Međutim, ono što u ovoj priči posebno ohrabruje je snažna i organizovana reakcija građana, umetnika, institucija, koje su prepoznale kulturu kao polje javnog interesa, a ne ličnog ili stranačkog. Da nema političke volje da se lokalne institucije ozbiljno uhvate u koštac sa korupcijom u svojim sredinama, govori i podatak da u 10 gradova i opština zapadne Srbije, gde su rađena istraživanja, nema usvojenih akcionih planova za borbu protiv korupcije. Posle nekoliko odlaganja, taj rok je bio kraj 2016. godine. Što se tiče našeg istraživanja, mogu reći da ni jedna od 10 ciljanih opština, odnosno gradova, nema usvojen lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije. Ono što je bitno takođe istaći jeste da u veoma malom broju slučajeva u opštini postoji lice koje je lokalni službenik koji je zadužen da se bavi ovom problematikom. Transparentnost rada lokalnih institucija je od krucijalnog značaja za sprečavanje korupcije i kvalitetniju, a samim tim i bolju saradnju opština i njihovih građana. Samo na taj način građani mogu izgraditi poverenje u njihov rad. Kako ste zadovoljni radom institucija na lokalnom nivou? Polovično. Zašto? Pa mislim da više mogu da urade nego što rade. Nikako, nikako. Ove javna preduzeća su i dalje jedan haos. Toliko, oni ne znaju, oni misle da i dalje da postoje radi sebe, a ne radi građana. Zadovoljna sam, dobro rade. Ne znam ni da li imamo i neka institucija. Ovakvi stavovi građana poklapaju se sa rezultatima istraživanja koje je sproveo Centar za monitoring i aktivizam iz Čačka. Jedinice lokalnih samouprava Zapadne Srbije u većini slučajeva ne poštuju princip transparentnosti. Uprava kao skup organa treba pre svega da radi na poboljšanju kontrolnog mehanizma borbe protiv korupcije, kao i sistema zapošljavanja i statusa lokalnih službenika. Pokretanje istrage u slučajevima sumnje na korupciju, potom zaštita i podrška građanima koji su bili žrtve korupcije, treba da budu prioritetni zadaci antikorupcijskog tela na nivou lokalne samouprave. U poslednje vreme Privredna komora Srbije kao republička institucija aktivno se uključila u borbu protiv korupcije, pre svega donošenjem kodeksa kojim se utvrđuju principi i pravila poslovne etike koji obavezuju članove Privredne komore i zaposlene. Cilj kodeksa je da doprinese obavljanju poslovnih aktivnosti privrednih subjekata u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savesnosti i poštenja, kao i da omogući transparentnost poslovanja preduzeća. Skrećem pažnju na to da su u Međunarodnoj trgovinskoj komori po istom principu kao što i Privredna komora Srbije teži da, imajući u vidu da je i član Međunarodne trgovinske komore, stavi u istu ravan nešto što se zove, da kažem, korporativna odgovornost kompanija, znači nešto što je najbitnije u korporativnom upravljanju kompanije, bez obzira na njihovu veličinu i pitanje antikorupcije. Borba protiv korupcije je, dakle, proces u koji moraju biti uključeni svi društveni činioci sa iskrenom posvećenošću i željom da se dođe do uređenog društva u kome se poštuje vladavina prava i moralna načela. Do sada su se u borbi protiv korupcije najbolje pokazali sami građani.
Oni koji su prijavili korupciju zato što im je to savest nalagala, uprkos tome što vlast na njih gleda sa podozrenjem i nipodaštavanjem, a građani nazivaju cinkarošima. Jedna od naših glavnih pretpostavki jeste da je većina ljudi u osnovi poštena i da će se ponašati sa integritetom. Naravno, ukoliko im sistem i vladavina prava dozvole da taj integritet sačuvaju. To je težak put sa mnogo prepreka, ali pogubno bi bilo kako za sadašnje, tako i za buduće generacije, da se od borbe protiv korupcije odustane.